Hrvatski laboristi Stranka rada pokrenuli su akciju kojom žele upozoriti na vladin paket zakona za koje smatraju da dodatno obespravljuju sve građane, radnike, nezaposlene i umirovljenike. Akcija se provodi u više desetaka hrvatskih gradova, a njome nastoje ukazati da se novim zakonima o radu, mirovinskom osiguranju te o povremenim poslovima sveobuhvatno umanjuju dosadašnja prava građana. To znači da ćemo raditi do 67. godine i muškarci i žene, da ćemo morati raditi do 56 sati radnog tjedna, da ćemo ostati bez preraspodjele tih sati i naravno da ćemo i dalje ostati obespravljeni i uz minimalce po kolektivnim ugovorima raditi zapravo kao potrošna roba. Pravu opasnost za tržište rada za laboriste predstavlja Zakon o povremenim poslovima, koji dopušta da se jednostavni poslovi rade tako da naručitelj posla kupi kupon za vaš rad, preko kojega uplaćuje plaću i doprinose. To su u stvari svi fizički poslovi koji se obavljaju uz pomoć alata, pomoćni poslovi, čišćenje, održavanje okućnice, gdje znači samo na takvim poslovima otvara se bezbroj varijanti za muljaže, kao što je inače svojstveno u ovoj državi, gdje se ostavlja prostor manipulacijama, gdje će poslodavci moći manipulirati sa radnim vremenom, sa radnicima koji su onako obespravljeni, sa minimalnim, nikad se neće moći ući u trag. Kolike su minimalne plaće, svi smo svjedoci poznatog tako zvanog outsourcinga, gdje se jeftina radna snaga unajmljuje i u stvari predstavlja nama jednu od najvećih prijetnji. Hrvatski laboristi žestoko se protive vladinoj fleksibilizaciji rada po diktatu krupnog kapitala i financijskih centara moći, za koju smatraju da će rezultirati lakšim otpuštanjem, ali ne i lakšim zapošljavanjem. Pozivamo ljude da se pobune zajedno s nama, da vele dosta, da dođu i u znak protesta. Ovdje smo stavili jednu bačvu i jednu letvu u znak protesta, ako ništa drugo da isprazne svoj stres, nek udare po toj bačvi. Ako naravno ima nekoga ko se slaže sa ovim vladinim prijedlozima, ovdje je lista gdje im može potpisati da su oni za te prijedloge i mi ćemo to poslati u vladu. Ako ne, vjerujem da je većina građana kao i mi protiv, nek dođe s nama, malo se podruže s nama, pobune se i daju jasno vladi do znanja da nam je dosta. Osim u Čakovcu, akcija Hrvatskih laborista Stranke rada u iduća 2 tjedna biće i u Prelogu te Murskom Središću.